khubor jan made EP waro ki prolog ki wasnyao sugui up your new channel. Ngajo MP hapradi chaj ikhia the nega jan made ki khubor wa kwa open snyao chapi man ki kamni ki khubor wa thme yong ka kjut Covid-19 hapoh ka Meghalaya yong I hapoh ka arphau suganta nega sngi. Te ki bru ki wadang yo thme yegni ka kjut nega sngi hapoh ka arphau suganta de MK so spa san phau nyao ngut. Katwa yi ki bru ki wada light ne ki wada chait nagani kjut hapoh ka arphau suganta de MK so spa khande phau nyao ngut. Te he ka wi ga liang da man khuborus nyao suk nei bha da bon de ki we chait yi ki wi yo thme. Te la da klami ne ki waklat wan da man khuborus nyao si nei bha kamnin ga sngi khande ngut ki waklat ne ga sngi la I jo hi de em khande ngut te mut khande ngut da man wa bon mo. Te la da klam wan I Nigite ki wadang yo thme so spa san phau nyao ngut Jari district naka East Garo Hills dem prangut naka East Giant Hills dem chipau ngut naka East Khasi Hills dem khande phau khande ngut naka North Garo Hills dem arphau ar ngut naka Ribhoi district dem chispa san phau so ngut naka South Garo Hills dem chipau ngut naka South West Garo Hills dem khat ar ngut naka South West Khasi Hills dem khat so ngut naka West Garo Hills dem ru phau khande ngut naka West Giant Hills dem so phau san ngut naka West Khasi Hills wan dem khat so ngut te kini to ki wadang yo thme yegni kjut hapoh ka arphau soganta negasngi nakite ki wadang chait so spa khande phau nyao ngut la de klami Jari district naka East Giant Hills dem khat ar ngut naka East Khasi Hills dem chispa so phau le ngut naka North Garo Hills dem ru phau ngut naka Ribhoi district dem ru phau khande ngut naka South Garo Hills dem chiphau ngut naka South West Garo Hills dem khat san ngut naka South West Khasi Hills dem le ngut naka West Garo Hills dem ru phau ngut naka West Giant Hills dem pra phau so ngut katwa naka West Khasi Hills wan dem khat so ngut te kini to ki so spa khande phau nyao ngut ki wadang chai hapoh ka ar phau so ganta negasngi tel de klam wan I ne liang ki wada khlat wan kam wada ong into MK khande ngut te daman ki wa bon naka East Khasi Hills district dem hadu san ngut naka Ribhoi district dem ar ngut naka West Giant Hills district dem uwi katwa naka West Khasi Hills district le dem uwi te kini to ki khande ngut ki wadang khlat hapoh ka ar phau so ganta negasngi tela dia klam wan I hawaro nado osdang gani kjut hapoh ka Meghalaya yong I hado negasngi ki wiyo waro hi dem ki san phau ar hajar les pa san phau prangut katwa ki bru ki wada chait ne da light nagani kjut dem ki so phau nyao hajar chis pa nyao phau lengut ya ki bru ki wada khlat Neni nasla khandau perthai nado osdang ni kjut hado negasngi dem ki praspa phau ngut katwa ki bru ki wadang em yegani kjut ne ki wadang em hapoh ka jing sumar kam waman katte hapoh ka Meghalaya yong I waro kawi dem ki so hajar les pa sangut te lada M1 na perdi yong I ki wadang kwa uti bnia chocho wana do osdang gani kjut hapoh ka Meghalaya yong I kat won ngut ki wiyo kat won ngut ki wa dalight na gani kjut kat won ngut ki wada khlat kat won ngut ki wadang em hapoh ka jing sumar Jari district yipiu pa da pi ni hapoh waro de MK ukhen te ne ga jan met kini don hi ki khubor wa thme yong kjut Covid-19 kwa open snyao chapi e khuble ye phi waro snyao ba ham dam you subscribe your new channel khnang wa yo ten chocho phi yo ki khubor khuble chibon